Ajde, Stefi! Bravo, Stefi! Dodala medalja za plavi pojas do 94 kg. Prvo mjesto Miloš Ilić, Kimona Beđidej. Ovako mogu inače treba radi bron profesionalno da se radi, brate, ne ih gledamo možda. Ne je ta pigota. Imaš ti vremena za... A? Imaš ti vremena za radi. Da. Nešto mislim da će tako ostati do kraja. Radi, Stefi! Radi! Bravo, Stefi! Strahinja, ne smiješ ideš tamo. Čuješ? Sedi ovdje. Bravo, Stefi, bravo. Prijava za apsolutnu kategoriju beli pojas. Mislim da je Žare ima jedan, Stefan ima dva. penala. Da, dva penala. Ne, vidio sam došlo da je iznutra. A iznutra, ne? Bio na sekundu koja treba. Da, vidiš, ne znam da li za to treba penala. To je pre bilo opomena. Znaš, jednom kad utopiš, on te pomene, opet sam te po ruci. Znaš, ne dobiješ penal. No, može ga opet jedno puta propustiti. Mislim da si udaran, lako. Nije to za tebe. Drži, Stefi, čuvaj! Još 3 minuta, Stefi! Drži malo ti otpade mi ruka, brat. Još 3 minuta, Stefi!
Stefi, radi! Pazi, Stefi, pakujete! Bravo, 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 bravo! Ne daj, Stefi, radi, Stefi! Ne daj! Stefi vodi 6-2, Stefi. Čuvaj Stefi još minut i po. Pazi, pazi, okretanje, bravo, Stefi. Beži, Strahinja. Pazi, triangul, Stefi. Pazi, gore. Pedeset sekundi, Stefi. Sedi dole, Strahinja. 40 sekundi, Stefi. Ajmo, Stefi, još 20 sekundi. Radi, Stefi, radi, Stefi. Bravo, Bravo. bravo. 10 sekundi. Još 10, Stefi. Pazi, 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 pazi. Bravo. Kraj, bravo, bravo. Bravo, Stefi. Stefi, lagano. Lepo. Lepo, lepo. Lepo radi. Samo da povedem. Nije, čim je odradio on sve ovo. Stefi, mahni kameri, brate. Ajde, brate, namesti se, evo. Bravo, majstore!